गाइस फिर से मैं आज ही हुई गुवाहाटी एयरपोर्ट जाना है तो अभी निकल रहा हूँ। बहुत आज सुबह सुबह हवा दे रहा था, बहुत ठंडा था। तो आप सब अच्छा ही होगा, आई होप अच्छा ही रहिए। और मैं जा रहा हूँ फिर गुवाहाटी एयरपोर्ट, तब तक के लिए बने रहिए। तो तिनी बेलाय नि फुङाव कुचुं खेना वर फा फा रही दंगो वातैले ता दै फाया खो नरनु माखाना बेलाय कुचुं नखा ता दै di borong ko borong jare de sai me yamule jang passenger na wone thangai tongo kaisa ka long thumai kaisa ke nongrim kaisa ke beat house lai mukra osi jotono thumi matlang na ja tini system om hai kahani tongo kedeno nai tong baidi baskango haina haini kisha misha do no ang ramaro thangmaro punuk lang thangnai jara karai ani blow no nai tong baidi शो पैसेंजर को तो अभी तक रेडी नहीं हुआ वो, तो लोंगथुमा के अंदर में आना पड़ा। वो बोल रहा कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेगा, उसके बाद ये निकल जाएगा बोल रहा था, तो उसको मैं वेट कर रहा हूँ। ये एक और है इसका, यहाँ पे रहता है। नौ नाइट थॉक फाइट वाले हाँ Hello, by a song on a blog on night way boring tongues at the Anka Tini Tangatin, the number upload Kairo, and kind of Nankankai, contact climate screen number 9, Shillong sightseeing Kaiwar of Nijan and Kuri Funwar of Gordy Tangorang no contact number, screen number 9. I hope no one share, subscribe, like, share, Kaidi, or support Kaidi, and in blog no night way. Asune, friends song, I don't know, Samani. I hope no kahan tomai na kahan sabai na aram khladi enjoy life. Ngai passenger phai so phaijak tai suma na kol khai dong landing khai la hai ngai tak bu dosa sibisin laya ba sanai te kai mat lang nai lang kha waise pa malaya ko ba mone ba sala ada no to malai jak ngai bun ba no ka malaya ko ba kisan na ni phai mani Nasi tong sauzar karo airport bisingo. Belai he koto airport Guwahati. Guwahati ni airport rock. Malai khata bok numa khana yong kai tongu tak sung fly fish nai Shillong wo back Shillong salong tumani bilai normalo sarang ngai tongu ani gari ko oro ko yong sa nung tongu oro or tungka shop sa ang ka sarok nung bay wita bok no na si tongta ngeta ya tongka Shillong sok nai no mai manai oh aku ya okay rồi bật sang mắt con cả rồi pero bật pika Shillong ni bang ramanang lai pika nung ka bot sal ko soni bật khana ko punya ba Jarakai ani blogo oh hada ngada ang guys umran sokai lekha umran jara kusilai tungai umran no तो गाइस अभी उम्सनिंग पहुंच चुका हूं हम लोग और आगे में यंग भी है ना बैठा हुआ उम्र वाला था तो इतना गाड़ी स्पीड नहीं चलाया तलक जों फाइले हानबang टाइम किसा थांखा कुनंगिया नो आनि ब्लॉग नाइ टंगदि आनि ब्लॉग नाइ ता खाइजाकदि आं गाहाम नो फुनंनाय
je tini thangmani je bwskang nukjakno abono ang phungnai no support khlai di bai no asung ang koimung gai jotono ni audience nang subscribe jotono hor kaham enjoy life. तो गाइस फाइनली अभी निंगरिम हॉस्पिटल तक पहुंच गए हम लोग। गुवाहाटी एयरपोर्ट से 4:30 से निकला था हम लोग, अभी 8:10 हो गया। लगभग 3 घंटा सफ़र रहा। देख सकते हैं यहाँ पे निंगरिम गेट।